kaNkulunkulu sisenzweni yesabatha thina sithandiwe namhlanje ukuba sibe khona enkonzweni yesabatha. Sizocela ke uNkulunkulu asithini bamaNazaretha sizocela uNkulunkulu asithini bamaNazaretha ukuba abe nathi asifane ngaphansi kwempilo lakhe enze singoni ngoba lo muzi awufani nemizi yonke ekhona phakathi komthunzi welanga. Sibe khona emathempelini yonke emathempelini senza okumthetho osutshelela ekhaya ukuthi umthetho wasemathempelini kwenziwa njani, kodwa lo muzi wehlukile ngoba khona onke kunomehluko omkhulu. Singacabangi ukuthi esikwenze emathempelini ethu sisazokwenza nalowo muzi. Lo muzi wehluke kakhulu ngoba asisuke singasesodwa, sinala abantu abaqoqa umhlaba wonke emva balethala nje kweshinto baqoqa umhlaba wonke nabeza lapha bebabi bengcolile yona yonke lento bese sedusa senze izinto ezingafanele sizenze. Socela nje kubantu abankulunkulu ukuthi abantu singajwayeli abantu abankulunkulu ukujwayela kuyisono kwezinto eziyajwayela ngoba lokho kufaka entweni yokuthi ugcine sewona kanti ingoba ujwayele. Isikakhulu amaNazaretha njengoba ngihleli ngisho, amaNazaretha ayefana nedada ukuthi noma ungalithela ngamanzi kangakanani, bathi-ke abaziyo awafiki enyameni yabo, agcina emaphikweni amanzi. Noma ungalithela ngo-200 kodwa amanzi awafiki enyameni. AmaNazaretha anjalo-ke inkanyawo angazi-ke ema-8,000 la ukuthi ngempela lokho kuchaza ukuthini. Khona nje abathi la njengoba bekhuluma konke lo mkhumbi lokubona ungapha akusiwona kaHlelo okaMajiya. Dlala umuntu akaMajiya umbuzo ukuthi kimi siphuma sihamba sibathathu siya ehleni sobathathu sihambisa umsebenzi kaNkulunkulu wonke lapho. Masifika kubaba lithe lami baba ukhona abathi manje lapha kunikelela abathakathi. Lithi-ke likaShembe ningasho lapho ukuthi niyabanikelela, anothi niyabahlambulula. Nithi nihlambulula abathakathi nezinyanga nezangoma bese niyalinda bese kusho bona ukuthi seningayosingenisa manje. Bengenisa abantu abakaMajiya labantu alithi inyazi lezulu anothi niyabahlambulula. Lithi asithi sihlambulule abantu bakaMajiya bese nilinda isikhathi sokuthi kuze kusho bona niyobangenisa ekhaya ngenisa abantu bakaMajiya. Bantu abankulunkulu ake sibenzise kahle lento ukuthi ngoba uNkulunkulu ukhethele umuzi wehluke emizini yonke khona kaNkulunkulu welanga ngoba umfula wokugeza abantu abahamba kuningi emhlabeni uNkulunkulu engakafiki. Manje-ke lowo muzi awufani namathempela esiwaphethe emathempelini. Kufuneka sikubhekisise nokusikwazi uma uza la yiza wazi ukuthi uze emzini onobehluko kunalo, noma ngabe uyakwenza emathempelini la khona kodwa ungakwenzi la ngoba la umuzi lo owehluke kakhulu kunemizi yonke ekhona. Ngiyacela kubantu bakaNkulunkulu ukuthi-ke sizokwaba inkonzo ukuba abantu la ekhaya siyazi ukuthi umthetho wala ekhaya umuntu akayiphathi inkonzo engaphelele. Umthetho wala ekhaya iphathwa abantu abaphelele. Ngisho kuphi niyazi emathempelini yonke indawo, kodwa la ekhaya iphathwa inoma ubani ngoba usuke engaphathi inkonzo, usuke ekhuluma akuthunyiwe. Ngakho-ke abantu abasukhuluma ukuphatha inkonzo abakhulume abakuthunyiwe ukuthi ngithunywe umkhulu wathi ekhuluma ngekhala emphefumulo, ngithunywe ugogo wakhuluma ekhuluma ngekhala emphefumulo. Ungakhulumi ukuphenduka kwakho ukuthi ukuze lapha ngiphenduke kanjani utshele lokho akulona lelo thuba leli lanamhlanje lokukhuluma lokho. Lele lokukhuluma okuthunywa abakini ukuthi bakuthumeni la ekhaya. Khona abagxekayo abagxeka lokudla nokuyiswa la bathi-ke lento kaMajiya uMajiya usenziwa kwakhe ukudla-ke kuchaza ukuthini, kuyaphi-ke khona ukudla-ke kusho ukuthini ukudla abakulethayo. Ngakho-ke simvikele umntaka kaMajiya. uMajiya akazange ayisho ukuthi abantu abaletha ukudla. uMajiya akazange asho ukuthi abantu abaletha imbuzi, kodwa abantu bafika beletha imbuzi la beletha ukudla ngokwethula abantu bakubo. uMajiya wahamba wayabamba baba nabo abantu sesibona beletha imbuzi
umuzi lapha beletha ukudla lapha wathi baba badedeleni thatheni ukudla nilethe kimi thatha imbuzi nilethe kimi niphakele abantu ukudla badle lapho badla abantu niphakele abantu kakhulu badle lokho kudla makusala nilethe kimi amazonyazi la khombisa ukuthi umuzwalo lo manje wena kuma usathi awazi ukuthi lokudla kulethelana la kusho ukuthi madiya usezenzelwa futhi leli gama likhuluma umshumayeli bathi umshumayeli oshodala umshumayeli oshodala ophethe itempele umathi usezenzelwe kwakhe nje ukudla okwenzani-ke khona kuyakho kwani kusho umshumayeli sazi ukuthi lowo mshumayeli abantu abakulelo tempele ubatshelani ngaleli khaya yemphefumulo sizocela-ke kubantu bakaNkulunkulu ukuthi abazosukuma bazokhuluma abakhulunyiwe hhayi ukuthi ngaphenduka ukuthi kwenze cha khuluma nje ukuphunyiwe ngaleli khala lemphefumulo ngisho ngabe inkulumo uyizwile ikhulunywa omunye umuntu ngekhala lemphefumulo eyikhuluma ukuthi ngithunyiwe leyo nkulumo ikhuluma okukhuluma ngekhala lemphefumulo ukuze oThomas laba abasaphika lo muzi bagcine sebebona ngempela ukuthi lo muzi uyina khethileke noma ngabe ugqoke ingubo emhlophe noma ngabe uyigqokile noma ngabe uyintethelelo noma ngabe umama ongaphelele lokho nje kukodwa wena uzokhuluma la lokho kuthunywa abakini noma kuthunywa ushema mase kufika uhlabelela ivesi uma uwedekile kodwa mase kufika umbhobho uthule siyacela abantu bazama ukusondela ngapha laba abazokhuluma njengomama njengoba vele bona bashawula yini ekuqaleni abazokhuluma so ke laba u5 ngapha eHlayisuthini abazokhuluma besiphinde futhi sidedela laba u5 ngapha komama ngakukhona nentethelelo njengoba iyesaba nayo siyacela mini amakhosazana mayekhona nawo akhulume amakhosazana lokho akutshelwa abakubo nogogo abangasekho nokhokhokazi ebusuku bekhuluma ngalomuzi angesaba amakhosazana akhulume socela abantu bakaNkulunkulu bakhulume mase fika umbhobho kuwena ume uhlale endabeni siyacela-ke bantu bakaNkulunkulu ukuthi-ke labo bayokhuluma uNkulunkulu babusisa amen. Khetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Lo ukhulumayo ucele entabeni zase-Highfields ngaphansi kwenkosi uDlamini amen. maNazaretha ngixolele lento yangiphusha maNazaretha ethi ngiyikhuluma. Bengithi nje ngivele ngiyiyeka ukuyikhuluma kodwa hayi khona maNazaretha ngelinye ilanga edlule mthinyaka odlule ngafonela ubaba wakithi wathi baba wakithi sibanibani manje bengicela siye kwenye inyanga khona inyanga engiyibonile kwesilungisile abazomndeni ngoba le mndeni kokuthanda ukonakala khona la mndenini sidlala nemndenini siyanukana thi umuntu uyathakatha nombala thi umuntu uyathakatha kodwa akasazi kwenzeka kanjani ngase ngithi mina ngoba ngiNazaretha ngizoboshwa angivikele ukuboshwa asikuvikele ukuboshwa maNazaretha mayibona inkosi ngoba iNazaretha iyenyangeni uzoboshwa ngase ngikhuluma nabo ngathi ngeke khona indawo thisekhala umphefumulo ngiyacela indaba siye sihlanganise ngizohlangana nani basengakho igroup sahlangana nabo masihlangana nabo basengithi mina bafowethu le mali ebengiyikhiphile ngiyacela ngiyazi ukuthi besisenyangeni le mali engeke yayithathaba nayo siyonikela ngakuhleni maNazaretha ekhale phakathi umphefumulo amen basebenzisa amakhaya ngoba sebejwayele inyanga bafowethu isibulele inyanga bafowethu como sihlala emakhaya menzayo kuko 10 11 12 sihlala inkomo emakhaya lutho akunalutho base bemvuma ngoba ngaguqa kubona babadala ngiyingane bese ngiyabacela bamngene ngathi ngiyacela mngene wakithi ngicela ivume lento ngizoyibona khona ngesikhathi angiphuthume base bevuma ngoba uma ukhuluma ngisho ngabona bamthanda bakona vele bamthanda sasisithatha le mali sathenga imbuzi songifikile dala ngangifika la mina ngibele ngiyibuka le ndawo ngayibona le ndawo ukuthi nayi indawo kufanele ngabe abantu bakithi bazolungiselwa khona ngahamba ngayemakhaya ngayithenga imbuzi ebhule singale ingane nobaba nje bakithi bavuma ngahamba ngayemakhaya ngathi mase ngisemakhaya base ngifika ngishisa impepho emakhaya ngisokubuya
imbuzi. Amen. Sisakezwa imbuzi zo-5 uma jiwe uyivezile le mbuzi ezo-5 kodwa mina angikuzwanga le kodwa imbuzi uyivezile majeke ezo-5 zo-5 imbuzi ngale kwezimo seziningi asekwenza umndeni lezo zaba u-4 imbuzi bakaba ney'mbuzi esengisasithe seyifaka emotini ngiyaphuthuma asiyifaka emotini sayifaka emotini imoto yaphela yangahambi ibona imoto angiyilapho yathi imoto kangisuli kangiyilapho That's it, Billy Montgomery, you can't get up, petrol, that's what I'm doing up. What's a shinging motor? Satay motor. What's that motor? She's another level, something for motor. What the fact is, I tell her, what's the peace? Go back to stand, this is a shovel and one in the shovel. Sasa imbuzi babafuma sasa sayangabuzi lamotenza ngathimo tayife lihambi imoto sayicikile imbuzi sayikhiphile imbuzi emotini angiphuthume nginqamule le ndaba uma ngabe ke sesinikele la sengilele ebusuku sebeyamvela bathi tenami thina asinawo umusi thina kodwa thina sifusa khona nje mhlawusilanda ekhaya base bekhomba indlu leyo kuqasithandaze enotshani kuphela awuthayela phezulu amen hayi kanti phela ngasengikhombile indlu kanti le ndlu ayakhiwe ngale yakhiwa indlu kanti utshani bebungakafaki utshani ngayizolo ngikhuluma ngayizolo ithe ngilala kanti ngiziphelile ngafona emakhaya banami bafika abantu bafuna indlabo bathi hayi into siyifakile utshani amen awushembe uyinkinga ushembe abantu ngangayikhuluma indaba ngathi umajiya wekade lapho umajiya unyazi lula unyazi bakwakinikela bashumayeli bonke la kodwa umajiya khona ulima ngazangaluze elakhuluma abantu ababefikela ekhaya basanga banuze wena umajiya wathi ushembe unyazi majiya balethe amina majiya lapha ngoba ngiyabona ubezwe lapha baningi abantu abasenza la ningadina amanamba ningadlile inhliziyo zenu ningahluthuki basebaningi kakhulu abantu abeza la zinto insizwa kasezivunulile angazi uthole ukuthi imvunulo hayi into ethu khona imvunulo hayi imvunulo into yakashembe imvunulo into ethu imvunulo uthi mhla usilanda kathi nani siyacela ukuthi uvunule mhla usilanda futhi ungathi abini ungavunulile amen okugcina sengibona umama wensizwe yakade ikhona la ekhaya uthi mntanami ngiyabonga mntana uzolivukela ikhaya ukhomba ikhaya la semndenini uzolivukela ikhaya njengoba wala khona le siyabonga wena uyiqhawe ngoba wavuma ukuthi uthatha abantu bomndeni bathi baye enyangeni kodwa wabaletha la ekhaya inkosi musekuzwile amen ngikhetha inkosi yasebuhlungu amanazara thoba bushobela uzulu bayingcwele wenkosi lo phamela yinkosana yabadiya emampondweni sicela emva kwayo inkosana sithethele nangumsho gqi bophathile lo magqwadekane ukuthi inkosi ekhona njengamanje inkosi uMampondo bayingcwele benkosi kuthe kuzosa kube namhlanje ngayizolo ngibona sibona lesonto engathi la ekhaya kube muzi ngaphansi kwesihlahla lapha abanye bayasebenza kuvele qhambe iplate kusho ukuthi nginamaqashana nje lokumaya ngibese ngihlala phansi ngibambe namaqashana ngithe ngisabamba namaqashana mayipela kuvele qhambe amantombazanyana amabili bezothi amakhosazana ngoba basebancane ukuthi njengoba ibhadile ngoba emhlophe basebethi kumina kuthiwa sikutshele ukuthi wena ngokuhle phansi abanye bayasebenza usebenza la ekhaya uzofonelwa lo okulethe la ekhaya awu ngoba le mpahla osebenza bese incane abanye besebenza ngamareki ngibelele ngale ngaphesheya la kwenziwa khona isipoli ngibheke khona ngoba ngiphabane nje ngisabheka khona amareki kodwa kube kwaphinda kwathiwa kuthiwa ukutshela ukuthi ngoba wena uhlala phansi la ekhaya usebenzi uzofonelwa lo okulethe la ekhaya ngoba usebenzi la ekhaya ngicela ukuthi ubusise enikuzweni ngiyabonga ukuthola leli thuba ngitholisa ngoba umuntu ongakwazi ukusheshisa mayikhuluma kodwa hayi ngizokusho khulu
emalukazi embumbulu. Manazaretha njengoba sifike nebandla lonke, ibandla lonke lisela. Ngesimo esenzekile kungokwesibili ukufika kwethu lana kade sila khona maduzane size ukuzocela uNkulunkulu asikhumbule nobaba basikhumbule. Kodwa ayifuna ukukusho okudala ukuthi sisheshe sibuye sibe la. Uthe sifikile lana kwadlula usuku olulodwa lwesonto kade sifike ngesabatha. Wase kuthi ngomsombuluko ngase ngishaya umkhokheli wayesethi Mshumayeli unentombazana la ifuna ukukhuluma nawe ukuthi yesaba. Bese kade sihambe nayo siye ekhaya liphefumulo. Ngase ngithi mina hayi itshela ukuthi ayikhulume nami. Yayisingitholela-ke umyalezo yayisithi Mshumayeli mafika ithuba lokubona yesabatha njengoba sengiyakuchazela. Ithi intombazana Mshumayeli njengoba sihambile sisekhaya liphefumulo. Uthena kumsombuluko kuzosa kungolwesibili. Uthi ngabona abantu abaningi ababona ukuthi bagcina umndeni wabo. Uthi laba bantu bengayibheki ngoba mhlawumbe. Ithi le ntombazana behamba wena phambili bese kuba umkhokheli ngemuva bese kuba yithina sonke. Uthi-ke uma uhamba phambili wafike wahlala usafike sahlala phambili kwasuke sihlezi etempelini. Uthi-ke masihlezi phansi uthi base beyakhuluma laba bantu. Bathi laba bantu Mshumayeli sicela ukuzobonga ukuthi wena ukwazile ukuthi uthathe iy'ngane zethu uyise ekhaya liphefumulo. Uthi-ke Mshumayeli into esifuna ukuyisho kuwena sizothi kuwe inkosi izikusise ngoba wenze into enkulu ebesikade singazi soyenzelwa ubani. Uthi-ke ithi-ke lengane laba abantu bathi laba babili ukusibona sila siphumile la sikhona ngenxa yokuthi usiyise ekhaya lemphefumulo. Mana ukusho kuningi kodwa ayifuna ukusho bantwana benkosi yilokhu ngokuthi uma kukhona abantu abagxekayo ngicela ukuthi sibayeke ngesizathu sokuthi ngabe ikhona inkosi ilanga namalanga ithi khona abantu abanesila sokwaliwa. Ngakho-ke engifisa ukudlulisa okukhulu kunazo zonke izinto njengoba ngikhona nje ibandla nalo lonke ngathi ngasombesi ekhaya liphefumulo nenze njengoba kudingeka ekhaya liphefumulo liphathe lokhu nalokhu. So masifike ekhaya liphefumulo sizofike silale bese sivuka ngakusasa bese siyasebenza. Ngathi akuhambe njingane encane njengoba ngifuna khona njingane encane. Engifisa ukusho bantwana benkosi lokhu. Yabacela Mshumayeli ikakhulukazi abantu. Bashumayeli bantwana bomnyanzi balethena amabandla ngoba amabandla akusiwona wethu awunyazi. Walethena amabandla la ningabanaka abantu inkosi emsebenzini. Lo khulumayo usazi wakagcabashe udabuka kwindawo eseduze kwamaphumulo. Ukufika kwami kule ndawo angifuni ukuthi
kwenzeka ngendlela engayinakile kodwa ngangingakulindele. Kwafika umshana wami ekhaya evakashini nje. Wayethi ngiyacela abantu baphakamise izwi mabekhuluma ukuze abantu bezwe nomuntu olapha kudezwe. Mayesefika-ke umshana ekhaya wayethi malume asike siye esontweni enkonzweni. Kwadlula izinyanga ingaphumeleli indlela. Kodwa-ke mayesetshelwe ubaba wakhe kwaba nenhlanhla ukuthi vele uyise wayezoletha abakubo kulikhaya lomphefumulo. Ngeza-ke nami babe sebengitshela ukuthi kwenzakalani la ekhaya. Njengomuntu onganalo ulwazi ngabuka ukufuna ukufunda. Ngiyacabanga ukuthi sekwakudlula amasonto amabili. Kuqaleni kwaleli sonto-ke kwafika uma wami osewashiya inyama ngephupho. Wafika-ke ngephupho engena kwithempeli lapha ngemuva. Kodwa akangenanga kwindawo yomama. Wangena kuleyo baba efembethe umNazaretha. Ngaba nokuthuka ngathi hawu mama, ngabe ufunani lapha? Wathula wangasho lutho. Kuthena ngolwesithathu kwafika futhi elinye iphupho. Ngihamba ngedwa ngingena kwamasango ala ekhaya. Ngibona inkosi unyazi lwezulu kuyindlu yona le. Amen. Ngibe nokusaba. Kube neqoqo labantu omama bebaningi beguqile. Unyazi lungena. Malungena nomunye baba. Lona luyisanda sokudla. Lo baba uyisanda senxele. Mabengena kulelo ivele ivaleke iminyango. Uthulakala. Usukume umama oyedwa. Kodwa manje akasukume isimo somama. Ufika kwisimo somuntu omusha. Ethi mntanami yini ogwakho? Kithi mina ugogo. Angimazi njalo ugogo zalo mama. Kodwa ukuthi wathi yena ugogo zalo mama. Ethi mntanami njengoba ufikile lana kuyongena ucingo thize ikhole engena ezongena. Leyo kholi leyo izoba yisibusiso kuwe. Angisebenzi njalo mina. Sengafunda kaze ngafika ko-masters ngawuthola umsebenzi. Kunzima. Ayibambeki nemali uma ngithola amatoho. Umsebenzi awufiki wona mawufika usheshe uphele. Kodwa wathi ugogo ngoba usufikile lana uzongena ikhole ezoba isibusiso kuwe. Kumele kucace mntanami ukuthi wena wazalwa ugogo wama wazalwe mbethu. Kodwa lokho kuyobonakala njengoba usufikile kule ndawo. Ngaba nokuthuka. Kodwa ngabonga ukuthi hayi ngendlela okwenzeke ngayo ukuthi ngifisa nami ukuya kuthembele kodwa kungenzeki nami ukusaba kwami ungaqondi futhi ngimsebenzi yala ekhaya. Ithuba masefika la ngishonisa kule ndawo ngaba nalezi zibonakalisa engakaze ngibe nazo. Kwakhuluma abakithi abangasekho qoqa iwona inkulumo yakho kaSuthi. Ngiyabonga.
ngeke ngithi ngosasephakameni. Igama nguThulani ngizalwa lapha emzini wakwayiPhethe eNdlunkulu. Kodwa-ke ngokufuna amatoho ngihlala lapha kwaMashwa F. Ngizocela ukuba mfishane kakhulu. Ngizobabaza nje ukhulu balomuzi la ekhaya engiqala ukuza kuwona ngesonto eliphelile. Ngiganwe yiNazaretha-ke bathandekayo. Noma mina bengingakayinikeli kodwa ngiyagcina konke okwenziwa khona. Ube wangifishayela ucingo esekhaya lawa amasonto eney'bonakaliso zokuthi kufanele eze la ekhaya azonikelela abakubo. Ngase ngiyamvumela ngoba ngazi ukuthi ngithathe ingane yiNazaretha ngathi cha hamba. Thepha nesonto elele khona la ekhaya wangifonela wathi mntwana ngiphuphile. Ngiphupha abasekhaya bengihlangabeza bangiyeza ukudla bathi ngabanika abakini base bayaqhela ngicela uma uphume emsebenzini ngesabatha noma ngabe uyozela uze esontweni. Ngikwenzile ngesonto eliphelile. Ngeza ngahlala ngaxolisa baba uMajiya ngasho ukuthi ngibanjwe ubuthongo ngiyabuyela nasetohweni ntambama. Nganikela ngase nginikelela ney'nkomo ezayilahleke ngo-2021 ekhaya. Ngibuya ngisho kwamhlaba uyalingana inyangeni okufazi zinamandla ziyasiza. Nemali esengayikhiphi ngaphezulu engathenga ngazo iy'nkomo. Kodwa ngokungena nginikele emzini la ekhaya engihlezi ngokubuka umdako utshwala khona kulezi ipotela eduzane. Ngingene ngesabatha ama-hour amathathu. Iy'nkomo ngiyitholile kusele yodwa. Ngolwazi lezulu nayo ngiyazi isendleleni iyasondela bona lezi zingasabhekwa ziyiqhamukele zabuya. Ngiyathokoza. Senkulu yasephalameni. Umama wasethempelini Cabindlela eMaritzburg wakaMadonna. La ngibe nesibonakaliso ngase ngifowela udadewethu umkhokheli kathi mlayibo. Yesibonakaliso esikanje esibonakalisweni kungathi ngihamba endaweni ngibona umkhosho unamanzi kunesihlahla. Nangifika kulo mkhosho ngene ngihlale phasi kunomama onamathele esihlahleni fake ingubeni ey'mfenembala ezibomvu ugade uthawula. Lo mama ogade uthawula bese ngithatha ukhuni ngithi ngiyalithinta le thawula ukhuluma ilizwi lithi ungathinti le thawula. Ithawula lakhe elazisula ngayo unamathele esihlahleni. Ngithathe ngisukuma sengiphuma kulo mkhosho bathi ngiyajika. Ngifika kunezinsizwa ezihlezi eceleni ezifaka amavesi lezinsizwa ngendathi yazigqokile azigqokile ngenhla amavesi sigqokile ngenhla ngiphume ngikhuphuke nangicanga ngithi ngiyaphupha bese ngiyaphaphama. Bese ngifona udadewethu ngithi ayigqokile sibonakala sesidadewethu athi sisi kufuneka uhambe ekhala abadala. Ekubeni umntwana uhambe uyangabantu bakashebethwana ebakhulumisela abantu bakini ngafika ngaphatheka ngoba ngiyagula iy'ngane ziphelelwe imisebenzi sekunake yonke into. Ngiyahlekelwa nayimbuzi ngathi konke nje kunakele kuphela ekhaya. Nakwenza ngoba udadewethu engitshela ngizela ngathi ayingizeza kade ngizwa ngabantu ukuthi wakhona ekhaya emphethu umuntu. Ingane ihambe yenda kulo muntu athi umuntu loyo ugogo wakho akabenzi lutho abantu bathi akabenzi lutho abantu bakini bakubo. Akabanikeleli akabenzi athi ithi ingane ugogo usekwenzeka okusambise imbuzi eziwu-4 bathi nje bayakhala abantu akabanakile. Uthi udadewethu ngena bafika isikhwini esikucabanga kimi ukuthi ngizwile okhuluma bethi bayakhuluma abantu. Yabona kade ngasho ngathi ngekhaya emphefumulo kodwa abantu abakhulunkulu enkulumo ngithethele indlela kaMadoda ingithethele yakanjolo yakamenela neyakaMkhize. Ingithethelele ngoba ngabe kade vele abantu bakhuluma bathi ayikho into ungasiziwa la. Ngiyacela uNkulunkulu wasekhaya angikhumbule nemndeni ingithethelele ngoba ngabona ukuthi basho lokusho la ukuthi kade angithi ngiyeza abantu ngokakhulunkulu. Cela inkosi ibuseni ikuzwile. Ngiyayithetha inkosi enkulu yasekuseni yamaNazaretha ngiyabulisa. Ngiyababekelela kunkabangcwele uMabiyela wasenkabeni zaseNdwedwe enkosini yamaqhawe. Ibe nesibonakaliso la ngixolise uNkulunkulu ukuthi ngihlalile amasonto azaba amabili esibonakaliso ongasilethile.
ngibe nesibonakaliso la ababheki bonke bala ekhaya emphefumulo bemukeliswa amaphasela abhalwe amagama abo phakathi lamaphasela ngathi amaphasela asebheki la afake imali eziwuhlwezi. Nami ngibe sengitholela le phasela bese kuqhamuka omunye umama athi ngisacela ungiboleka amabiyela nami ngihambise lapha. Mangimnike livule iphasela libhalwe igama lami. Adlulele komunye wonke amaphasela abhalwa amagama abantu. Lo mama agcine ngatholanga-ke naye lakhe iphasela. Bese kuqhamuka uMaNgcobo ngalena ngasemfuleni engathuza ngapha ngasendlini emphefumulo. Bese kuqhamuke enye inkosana, le nkosana kade ingena la iphelezela inkosana engakayimbathi ingene emhlophe. Ibisithi uMaNgcobo, hawu baba, iy'moto zizokwazi na ukuphuma ukuhamba ziye emhlanganweni? Abesephendula lo baba athi angazi ngoba sekwashintshwa ukukhishwa kwey'moto la ekhaya. Iy'moto seyiphuma late la ekhaya, angiboni ukuthi abantu bazokwazi ukuhamba. Zifika late iy'moto manje mazihamba ziye emhlanganweni. Emese ngena omunye umntwana kaNgcobo akalona inazareth ayimbethi ingubo emhlophe. Bese ithi le nkosana mnikezeni umbhobho akhulume ngoba iy'nsuku zakhe sezincane emhlabeni zokuphila. Babe senikezwa-ke lo nkosana ongayimbethi ingubo emhlophe. Uthe kuba ithathe umbhobho wayesevele ekhala wavele wakhetha inkosi. Ngibe sengiphaphama inkosi ibusise nesizwe. Ngiyakhetha uyazi lesizulu. Ngibingelela umkhandlu oyingcwele kaNkulunkulu ngalelina namhlanje. Lo okhulumayo uMahlambisa uganele kwaNdlovu sisuke emaphepheteni. La ngithunywe abaleleyo bomndeni wekhaya lakaNdlovu, abaleleyo bomndeni wakaHlambisa. Ngithe uma ngilele bekuzongena umhlangano kaJulayi ngomhla 23 June. Ngalolo suku ngiphume emsebenzini ngidlule la eBritish ey'tolo ngithenge isinkwa esibrown, ngithenge upholoni nerama. Ngalolo lesihlanu ngalala nesidwaba embhedeni ngendlela engamzimba wami okhathele ngakhona. Uma ngilele ebusuku ngibone sisendlini empepho ngasendla. Uma ngihlezi nalabantu engihlezi nabo, uma ngibabheka bonke abantu engihlezi nabo la endlini, bonke labantu bangcole ngalolu hlobo lwesimangaliso. Uma ngithi ngibheka ubuso babo ebusweni banenhlabathi, ngathi uma ngisabheka lokho umuntu ogqoke impahla ey'hlanzekileyo yimi kuphela. Abese ngena umama angene ngomnyango ayaqonde phezulu kwetafula afike lokho kupholoni akudubule ngomuno akubuze ukuthi lokhu kuyini. Abese ngithi mina nisizele umama nimtshela ukuthi yini le phezulu kwetafula. Athathe ummese awuqoba wenza amakasa akhiphe lesi sinkwa ngisibeke phezulu kwetafula sonke la endlini asimukelise isilayisi sesinkwa ucezu kapholoni, isilayisi sesinkwa ucezu kapholoni. Ikatha kapholoni. Ngathi manje salume kanye olwami ucezu kwasuka omunye wayewazwa umhlohloloza engithethisa ethi mina uthi ufanele ukudla lento le, yimina ufanele ukudla lento. Uma ngilindele ngisahlezi lapha endlini ngizibone sengikhishwa la endlini ngihambise endaweni ezimbi eziyintaba ngidonsa yithi masengize ngaphumelela la befuna ukungikhombisa khona ngifica isiziba. Lesi siziba akusona isiziba esikhulu samanzi, sinamanzi ahlanzekile. La manzi uyakwazi ukubona into ephakathi. Uma ngikusisa laphakathi kunemizimba yabantu eleleyo. Kwakhona abantwana abancane ongathi umuntu lo engabopheleki. Kukhona abantu ongathi lo muntu no7 years, abanye wathi 2 months, abanye ubona kahle ukuthi abantu abadala umkhulu lo, ugogo lo, umama lo, u-auntie lo. Kubonakala nje impahla abazigqokileyo.
Sengiyathuka kakhulu ngithi hawushembe lasilezulu. Abantu abalele emanzini kubanda kangaka kwenzakaleni kwenzenjani. Kwavumbuka idumbu ezimbili lapha emanzini zangibamba bathi sizobambelele kwela mathambisa ngoba sifuna ukuphuma kule ndawo yesikole. Sengibikela umkhokheli masenza inkonzo yembali kababa ngoba ubaba ushiyelwe lo nyanga. Ubaba meshiya abazali bomuze engalele bona bavele nje bangishiya. Bashiya umntwana omncane ongaka. Lo mntwana akazi ukuthi kumele enze njani. Kodwa manje izinto masezivuka ngakhumbula ukuthi kumele ngizekhale emphefumulo. Kunowenzeka banginikeze indlela yempilo ubaba uMshumayeli Majiya ngoba ubaba ensukwini zokugcina sezohamba emhlabeni uyangibiza uthi makoti khona iphutha ngalenza yenza iphutha elikhulu kakhulu kwangamele ngishadisele umyeni wakho ukhokho la ekhaya usembiza ngegama nesalukazi sakhe uMagwala naso sibiza ngegama uthi angibabuyisile. Sengithi kuye baba ngoba lokhu ngagana mina la ekhaya ngo-2014 uma ngikuzwa ukhuluma empephweni yababiza labantu wakwenza kanjani na? Uthi baba mntanami ngiyakhohlwa kakhulu noma wakho engangikhumbuzi ezinye zezinto. Ukuza kwami lapha ekhaya ngizocela indlela yokuthi kambe singenza kanjani ngoba njengamanje sesihlanganisile nomyeni wami ukuthi singakwazi ukuthi sibangenise ekhaya ugogo benomkhulu benokhokho. Kepha manje ngithe mangibona isibonakaliso la besendlini la siswa khona impepho bengcole ngalolu hlobo abangcole ngalo bese ngikhonjiswa nakasezibeni kukhomba ukuthi khona inkinga enkulu. Ngiyabonga ngiyazizulu busise lesizwe. Ngiyayikhetha inkosi yasePhalamende. Lo okhulumayo ubongiwe wamandla endododeni inkosi engiphethe ubaba uCwenza. Ngizophakamisa uxolisa kakhulu engilosini lekhaya nami bengikusho ukuthi cha ngeke ngize ngikwazi ukwenza isikhumbuzo ngoba baxoxa amaphupho. Bamushumayeli njengoba usho ukuthi bakhuluma kabi sisanda kuphenduka kuleli bandla ngiphenduke ngo-2019 into edala ukuthi ngigcine sengize lesikhumbuzo ngokwesithathu namhlanje kuthe ngenye imini ngilele lapha esitobhini sebhasi lema weqela ko-14 uzophumela ngaphakathi uwele likababa ubaba wami uyiwele usekhona emhlabeni iwele lakhe beliganele kwaMvuyane libe selihamba ngonyaka odlule ngo-Agasti 14 ngo-13 ngasakhumbule kahle. Ngambona u-anti elapho nomngani wakhe umngani wakhe ubangqa kakhulu usekhona uyaphila emhlabeni kodwa u-anti yena sewahamba emhlabeni. U-anti umile lapho ugqoke ingubo emhlophe ugqoke inhloko ugqoke uNazaretha hamba nomngani wakhe. Ngithi mangidlula ngizwe ukuthi akoyizwi likadada lukababa nje leli mase ngibabingelele ngithi abantu sawubona athi yebo mntakabhuti njani ngithi siyaphila. Abantu uphuma phathi hayi mntanami kade siphuma kosebenza ngikhathele. Abantu asoshona indlu la ngihlala khona kuze nibone la ngihlala khona anti noma ngenze nami ukuthi usathanda hayi mntanami sesijahile mntakabhuti sijahile ngeke sakwazi ukuza lapha. Ngithi mina u-anti yini pholo ephethe athi hayi izinto ade ngiphuma kodayisi. Ngithi uma ngifika ngiyibuka athi hayi yekela mntanami mntakabhuti ngiphinde ngiyithathe ngoba nginenkani ngiphinde ngiyithathe ngizibheke uma ngiyafika phakathi zitilule anti uphumaphi athi hayi mntakabhuti kade sosebenza lapha ekhaya emphefumulo. Ngithi uma ngiphendula amehlo awuyintuthi iyashuka nazi ihlahla zasesikhumbulisweni. Baba uMajiya ngabe angikhonzi la ekhaya ngabe mhlawumbe ngiza nje ingoba sekuvele basekhaya sengiyabona ukuthi nama lento la ekhaya baba ikhona ngoba siphendula izolo kuleli bandla saphendula ubaba uMthembu ubaba uqule etimeleni size beyixoxa indaba kaShembe. Ngizocela into ethelelo kakhulu ukuthi angiwami lapho ukhona intombi ushadela kaMvuyane eMamwandla sengilapha la ngikhona ngicela uNkulunkulu angikhumbule ngoba lasisifuni sikamama ngingedwa ngiliNazaretha kulowa muzi kaMwandla kunzima kudoda kanzima ngicela imali bangiphe kuze ngikwazi ukubasebenzela amaningi amaqala avele ngoba sengenile emanzini inkosi ithele umusa.
mesuluma. Ngithi ngeke inkosi yami ephakameni. Ugogo uNxumalo lo ukhanga ulundi. Umamncube oganika kaNxumalo. Ngithi ngilapha bangcwele. Ngihambile ngaya kwababonayo. Ngenkinga engibhekene nazo kuloya muzi ngikhuphula ukhokhokazi umnikazi wekhaya lapha la kaNxumalo. Manje ngimkhuphula ukhokhokazi ukuthi siyabonga makoti ukuthi usuze wasikhumbula. Inkinga esiyayibona inkinga obhekene nazo umyeni wami waduka angimazi washonaphi. Ukuthi siyabona ukuthi ondikhohlwa lo umkhiphe enhlizweni ngoba sekusesihlulile sithi akabuye ekhaya. Wena sibona ukuthi abazali bakho bakuyale ngendlela efanele usigadele umuzi wethu usigadele iy'ngane zethu. Kodwa-ke njengamanje sigezekile iy'ngane zakho ngangigeza amawelama ayingichithelele. Sisize usiyele kuNyasi uyosigeza ngoba amacala esinawo ayamangalisa makoti. Sithokoziswa ukuthi siyabona ukuthi usinakile. Isikhathi esiningi sesikhuleka entabeni siyona ukuthi isikhathi esiningi sikhuleka entabeni njalo ngamasabatha nangamasonto ekuseni ngabo-6. Kodwa siyabona ukuthi usinakile. Kodwa-ke njengamanje sihlambulule amacala esinawo sithwele imithwalo sabanga izinkomo kwaze kwafa abantu. Uma wenze lokho usuwezile ekuhluphekeni esibhekene nakho. Siyabona ukuthi ufuna ukugeza iy'ngane zo-anti bakho ezachitheka. Qala ngathi makoti uhlambuluke thina bese uza ngey'ngane zendoda yakho ezimbili zabafana ezachitheka kulokuyingaza kakuyingaza umyeni wakho. Uma usugeze thina usugeza iy'ngane zomyeni wakho ayithole ekuyingazeni bese ugcina ngey'ngane zo-anti lezo othi ufuna ukuyigeza. Uma uqale ngathi uyobusikhulile makoti asikhaleli iy'nkomo zethu esakubona ngazo. Abazali bakho bakuyale ngendlela efanele ngoba nanoma siyakhuluma yingoba ukhona usakhela umuzi sinomthunzi sinezindlu sihlezi. Uzobona sizokwenzela khona siyele ekushemba usihlawulele uyobona makoti. Ngithi ngiyabonga Nyasi ey'ndlozini zeNyasi. Abashabalala Ogcina la. zokhulumela abashabalala la ey'nkomeni ezihlanu saphumelela ngokuhlanganyela ngokwamadolobha senza amabhrentshi. Uthe mase siyilethile uthe kwathi mase okukhona ibhasi eyila isuke empangeni iletha abasempangeni. Ngayibona ngisebhasini kule bhasi ngabona abeyodadewethu abathathu ngababuza ukuthi hawu udadewethu yini nadumala nje kwenzenjani sijabule thina la ebhasini. Bathi hhayi thina besilindele uzoyithola insipho eqondene nathi ngoba siganile emzini sifike laphana sigile imikhuba sezinto ey'ngalungile. Omunye wethu bazisho komunye wazisho ukuthi hhayi mina ngahamba inkanile ngadlula ngayiyela ey'ndaweni zami. Ngiyakhumbula lo anti wayebizwa ngoRhodesia wayesebuye emazweni akude uRhodesia. Bangikhumbuzile kasibike sesilethe le insipho yabo abanye abaphilayo. Bantwana kaNkulunkulu iziningi iy'bonakaliso esesiyibonile emva kokuthi kulethele iy'nkomo eziy'nhlanu saphinde saletha le eyodwa insipho yabodadewethu no-anti. Omunye owaseBergville ngosibongo sakithi esathi naye la wathi ubone abantu abaningi beze ekhaya uthi ayabheka abantu abakashabalala. Uthi ukuthi nivelaphi uthi hhayi thina sediliziwe la besivalelwe khona ingakho sesibuye size ekhaya. Uthi hawu abantu abaningi angaka ngizobafakaphi? Bathi ngizobafakaphi abantu abaningi angaka? Bayesithi hhayi lungile ngiyanizwa. Basethi hhayi sizokhanda izindlu sesho sesitshela thina ukuthi hhayi sizokhanda izindlu zabo-ke la egcekeni esho ephupha la isibona isisakhe kwayela eThekwini kodwa yena akhe eBergville. Esinye isibonakaliso athi omunye ubone amanazaretha nengona amanazaretha kodwa abantu bayashabalala beze la ekhaya lemphefumulo. Uthi awabona uma beseze la ekhaya lemphefumulo
kodwa awaboni uma sebuyele emuva wabe senizwa omunye impendulo ngoba wayekhona sefonile ekhuluma nabanye hayi fanele ngoba siwe sazobangenisa ekhaya lomphefumulo yothi mhla sebezolanda sebesiwe ekhaya yokuphinde babone futhi amaNazaretha akabonga uNkulunkulu osikhulile sisuka la sisuka khona wasifisisa amen ubaba uThelezi mina embali la ngisuka khona amen so ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngoba kwaba nesibonakaliso sokuthi funa ngizila izinto bengilungizama zingalungi kodwa kosuka naleso sibonakaliso sokuthi angizela kumaNazaretha into zami zizolunga la so ngibonga kakhulu uNkulunkulu nguphethe nomhlabelo wokuthi ubaba lo osiphethe sonke angikhulekelele wona sibonakala ukuthi siyaya phambili Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngoba nokuthola leli thuba nje kade sekuthiwa sivaliwe kodwa ngiyabonga ukuthi ke ngimcelile leli thuba banginikeza ke abaphathi umuntu okuyena wangitshela kufanele ngize la umshumayeli uGumede wasemkhambathini amen uyena ke wangicebisa ukuthi angizila izinto izozibona mase ngibuya la uNkulunkulu ke akanibusise lonke egameni nasegazini likaBaba uShembe nasegameni likaJesu Kristu waseNazaretha manje kube phakade amen siyabonga umbeli mama wezizukulwane ngezizukulwane zemndeni yethu enhlangothini zonke zokudaleka kwethu ngiyanxusa uNkulunkulu wakithi ebuhleni bamaNazaretha unyazi wezulu afihle ubungane bami nokwami nokuqonda nokwazi aqede uNkulunkulu angiphelapha izwi nami lokunanela ngibongela abantwana babantu abazohlambulela imindeni yabo la kulo mfula uShembe awubeke kuleli zwe laseMaqadini osababa bathu sewathi lasethiwa indawo kaMashali Temple bagcina sekuthiwa Masha kodwa la indawo kaMqhawe inkosi yaNgcobo amazwe ngamazwe wonke adlwengula amaqhabanjwane efike ezweni lakithi nawe uma ngasufune umlando wakini kuleli zwe lakini isikakhulu lamazwe asebizwe ngamagama amaqhabanjwane esiNgisi usuke lapho ngeva kuwe kwaze washintshwa izwe labizwa ngabathumbi bethu boba omkhulu bethu nalapha-ke kwakuyizwe lamaqadi sekadliwa-ke oMashali Temple igebengu ezazodla izwe zithunywe uQueen Victoria ukuthi aziyohlwayela ngelizwe lethu lokwaba nobamkhulu lengabantu ukuthi bazongena kanjani ukuze basithumbe asikho isizwe esiyasinqotshwe uma sisahlele emkhawuleni nasey'misweni nakumasiko okungcwele benkolo yabo inkolo umthetho uzalwa inkolo iyisiko isiko uzalwa umthetho uma abantu besagcina umthetho akulula ukuthi izitha ziwehlule kwaphoqeleka ukuthi kuthunyelwe ochwepheshe nezazi zizofunda ngenkambiso nangokuhamba kwethu nangamasiko nangemkhaya wethu bayithola basebesibhonqula kulawo masiko ukuze sibelula adede umvenqange namathongo adede kithi bese sibalula ingakho-ke namhlanje sesinje sesibambile ezweni lokwaba nobamkhulu bethu kodwa umvenqange ongadeli ukuthanda isizwe waphinde wasithanda wadela umkhosi bakhe basezulwini uShembe wehlika wezemhlabeni ukuzosibutha ekuchithekeni esiyikona bengizocela kuyinsizwa zikabhongela eshesha zimbhekele incwadi abafana abadlakobe
umprofeti uJeremiya eluleka isizwe sabo esasehlukile lo Nehemiya 9:2 Jeremiya 10:11 no Nehemiya 9:2 wazosibutha uNkulunkulu wakithi ehleni kwaManazarete. Ngicela insizwa noma abashumayeli bakaBongela bagijima bangiphelele lezo incwadi. Ngisifunda amasibomu isibhalo ngoba lokhu sehlele kwawasehlele indlu eyahluka uNkulunkulu. Abese uNkulunkulu eyinikele ezizweni. Nathi ke bakhonza bakhe basezulwini uma seyikhona ufunde kahle ninikeze umbhobho. Abashumayeli babekhona. Nehemiya 9:2 noJeremiya 10:11 izwi leziboshwa izwe Nkosi ziyandile thune. Ngicela ukufundela insizwa yakho. Inzalo. Anibone umbhobho Nkosi yami. Inzalo. Awukhulumi nomphoko. Nizeni umbhobho. Inzalo. Kazayeli. Inzalo. Kaphunga noMageba. Yaze hlukanisa lezizwe. Fanele sihlukanise kulezizwe ezisihaqile bamwethu. Yabehlukanisa kwabezizwe bonke. Sifunda abantwana bakaIsrayeli abathi mase bekhumbula uNkulunkulu bayihlukanise ithixweni zonke zezizwe ezazimba phakathi kwazo bahaqile. Inzalo kaIsrayeli yazehlukanisa kwabezizwe bonke. Besuka. Base besuka. Mema. Babika. Izono. Zabo. Nokona. Lokho kuba ngiyabonga baba. Uma kuthiwa bafile pho abantwana bakaIsrayeli babelana ukuguqa phambi komprofethi. Umprofethi phela uyindlu kaNkulunkulu. uNkulunkulu wathi umprofethi uNehemiya lo abaya ukuguqa kuye abantwana bakaJakobe bebika izono zabo. Base bebika nokona lokho kuba uma kuthiwa ufile ubani ukuthi pho ukukhulume ngezono zabo ngoba phela bafanazi izono zabo. Ingoba umphefumulo womuntu awufi necala nesono asifi asipheli njengoba sipha uNkulunkulu lapha ekhaya emphefumulo lithi izwi labadala uhlanga libona indlela okuthi ngokumusha kwenzeka into ebeyifunakala. Namhlanje ufikile emzini wengcwele wonyazi wezulu ekhaya emphefumulo uhlangane ngendlela wenza into efuna oyihle mkuba wenza intando yabo kade babefuna manje ukuthi uze nawe ekhaya emphefumulo ukuze uNkulunkulu abathathe badondolozele ngawo bangene kulomfula uNkulunkulu awakhile ukuzogeza izukulwane lezizulwane zemindeni yethu. Uhlangane ngendlela kuwe nalini namhlanje wenza okufunakalayo. Siyakubongela mntwana kaNkulunkulu. Asikubeke eceleni ukuthi bongayiboni le ncwanga eshiwo ngesizulu. Lithi izwi labadala incwanga kayiboni bona amaqili. Wangaphiwe nawo lokuhlakanipha basezulwini ukuthi uyibone le uNkulunkulu leyo ngo-2017 le wasuka nobheka umuntu. Uthi-ke umshumayeli ngiyabona leshiwo umndala ukuthi asikhohlwa bani ngoba siphiwanga ukubona kanye kanye nokuzwa kanye kanye. Mase uzilele dadewethu nawe mfowethu nawe baba nawe mama. Asikho isidingo sokuthi-ke silokhu sibhekene nawe. Asibheke nathi imithwalo esiyithwele.
futhi nokuxolisa nje kuyena ukuthi waxoliswa umshumane wesifana asikho isidingo salokho wena unembeza wakho uma ukudla xolisa uNkulunkulu wakha lento uNkulunkulu wakha lento senhlizweni yakho mayibona inkosi unyazi senhlizweni yomuntu ngamunye yakho obathi ngokuhlelo nami bathi unyazi uma ukhulume nawo usuke ekhaya uthi inkosi ngicela bengingaboni kanyathela umntwana wakho uthe akasivule amasango uthi singelele ngicela intethelele kuphelele ushembe uyakubona ushembe wazi ukujula kwezilimi zenhliziyo yakho asikhohlwe lokho naku nje izwi lami uNkulunkulu salwa nokubuyisa kwakuzitha zakho uNkulunkulu zami ukuqinisekisa zimkandayo kodwa ngeke ngibheke lokho mina fanele ngibheke imithwalo mina ngiyithunyiwe phela siyakucelisa ukuthi inhliziyo yakho ayingabi likhulu uma uyibona ukuthi kukhulu inhliziyo yakho uzubona likhulu sondela phela uNkulunkulu uthi inkosi leyo mphefumulo inkosi embathe inhliziyo yakho engukukhulu icela uyikhumbule inkosi uyicelele uNkulunkulu uyikhulekele uNkulunkulu njengoba kuthiwa singamanxusa sizonxusela bona ubanikelele uma usebenze kanzima ukusebenza kakhulu phakathi kwalo muzi noma emzini wonke kaShembe emakhulu nomani omhlaba uma usebenza kakhulu usuke kuphithuka lezi homa nabenza kabi bakini abahamba emhlabeni ngazo wasithola isibusiso namacoli namaxabanisi nawa begcwele oqambo ofezela namabulu namabili labo bantu bambathi umphefumulo wakho nenhliziyo yakho mawusebenza ngesikhathi uShembe unyazi bezokhipha isibusiso linika wena linika lo muntu wakini ongabaza sithola isibusiso esahamba emhlabeni ngowayenza engumthakathi engubulala ukubulala kakushoze uzithole noma ngantoni imithi yokuhlanganisa ubulala umuntu kodwa inhliziyo yomuntu iyathakatha ibulala iqede nya lezo ithixo ziyavuka zime phambi kwakho mawusebenza phakathi komuzi kaNkulunkulu uShembe ekhipha isibusiso ugezeka lo muntu wakini mayibona inkosi sukuma-ke nawo usebenzele uNkulunkulu khona uzogezeka umuntu wakini bese iyathamba inhliziyo yakho ithombe uyekwa nenhliziyo elikhulu sizoncengela bona uthi-ke uNkulunkulu abantwana baka-Israyeli bazehlukanisa phakathi kwey'thixo zonke zazibahaqile baye bayoguqa phambi kwaNkulunkulu babili ukubona kwabo nezono zawokhokho babo nathi phakathi kwalo muzi sizobila izono zobaba bethu njengoba bededela ukuba usithenge dedela abantu ethi abakhulu kwasho unyazi wezulu lithi wamshumayela anazi lutho nina sayabobikela ubaba baba abantu lapha makuthiwa kuyakhuluma basukuma basibikela izinto eyinzima kanti singabafana abancane siyithohlongane ukhakhayi lethu lisafukuzela ithi inkosi unyazi wezulu emzini waseNazaretha asibika khona beza ney'mbuzi inkosi beza nanesimayo uthi uShembe nasilutho aniwazi bekamuzi ungeke kwazi uma nifuna ukwazi dedelela abantu uma befikile bazoyikhulumela bona ithini esuke sibathumile nemindeni yabo ngoba sekufika isikhathi sokuthi inhlabathi ikhulume manje iyikhulumele yona ngoba nathi simbathi ubonhlobo sathi uNkulunkulu siyomfaka komajiya ey'godleni zomajiya omajiya bafike babangcolise basinikeze oqambo nofezele bathi asiphuze bona namakhulunkulu bese ngibona umphefumulo kaNkulunkulu lo ngene ngaphakathi kuwo ngesikhathi uyobhabhathisa ungene emanzini eswini samanzi uShembe uyangena ehlale ngaphakathi enhliziyweni yakho mase udla oqambo nofezele uyamngcolisa nokhokho bethu bahamba bengcolile bedla oqambo nofezele namakhulu namabili izithixo zasemhlabeni baboshwe ethuneni baboshela leyo mkhuba manje bathuma thina njengoba ethi sifundile nabakhethwe ukuhola abaningi base bekhetha mina nawe ukuthi uhole umndeni wakini wena umndeni wakini namhlanje uyawuhlamuka uyawubalula uthi khona bangakholwa uyakholwa yini wena akekho umuntu ogqoke ngomhlaba oyikholwa kodwa thina sizikhonzi mayibona inkosi sikhonzela oba sikhonzela amathongo sikhonzela amadlozi emndeni yethu ukuthi inkosi siyabakhonzela bahamba benza kabi emhlabeni bonakele bebulalana bodwa becekela phansi indalo yakho indalo kaShembe umsebenzi wezandla kaShembe ukudala abantu uma ukhokho wami ukudala abantu ulwa noShembe umvelinqama manje sokhonzela bona asiwona amakholwa thina amakholwa ayibona ngoba bona basitshela bathi sihambeleni abantu abamisele ekhanda mphefumulo uShembe ayosigeza bageze bese bethi bona siyakholwa ukuthi uShembe
umdali wezulu nomhlaba ufundele incwadi kaJeremiya Jeremiya 10 verse 11 siyakholwa ukuthi uShembe umdali wezulu nomhlaba ngoba wakwazi ukudala izulu nomhlaba wadala konke emhlabeni uzohlulwa yini ukukhipha thina koqhamu nofezela uzohlulwa yini ukukhipha thina ebuthakathini nasemngomeni nomnyanga esahamba siyibo phela kuyizithixo zabezizwe ingakho uShembe ekhuluma esihlabeni sa-23 ithi amandiki namanda ukufa kwabezizwe yinto yasezweni funda insizwa kaProbela uMosi eselimthelo iminyaka yonke abantu umthelo walitabatha igazi lezibonyana lezimbuzi lezo sisonasini sayithatha sakunkulunkulu manje kanye namanzi nehisophu amanzi akusiwe noboya bovinyongo nehisophu umswabo lokhu uShembe akhuluma ngalo mandlovu wafafaza incwadi nabantu incwadi amathongo okhokho bethu lapho sikhuluma ngabo esibaluleke abahlakeni nokulahlankosi nomgalo nomtholo incwadi efundwa ukuthi sikeze ukhokho wethu owalahla umendo wakhe wagcina eseyothenza ilongo yonke incwadi ngoba sikhuluma ngayo umbencane wadala amahlahla anoyibuthe zokuthatha imphefumulo upho wafa ihlahla labantu uphafa upho wafa sibantu wafela emgwaqweni namhlanje siyakubutha manje kusekhaya upho wafa leli hlahla ethi ukulahlankosi njengoba kuthiwa uphafa sisegameni lesizwe kuthiwa upho wafa siyakuthatha namhlanje sikusekhaya ngiyakubona kwezinye indawo kuthiwa uphafa uthatha ahlukene umuntu wadala ngokuhlukana iy'butho zabo kukhona ihlahla labesimame kuthiwa umgalo umuntu wesifazane ayidalele ugalo angibaziwa namhlanje athi ndandandoda ngivule egalo ukhuluma iphutha wenziwa nezizalwane zakini ezihamba emhlabeni sezonile sezimbathile zifaka umqondo ogugile wokuthi awufune mente wena ngoba zona zahlomene funa uzobageza kuShembe nangu ufuna ubageza babuyele ezulwini lomndeni mayibongozi unkulunkulu udala ukuthi umuntu wesimame izulu lakhe semendweni akekho umuntu ongana ngathi umuntu sengugile mina ungathi kuganiswa amathula abantu abafa emandulo 1 million aho bayashadiswa umuntu uyabashadisa ingangizwile kuthiwa uyekho wadaliswe nomhlaba ukwazi ukuvusa abantu emathuleni seba abakhiphe esiswini sey'mpethu uShembe unyazi wezulu bagezwe bahlangane bese beshadiswa beganiswa nakhona kusekuyingozi manje namhlanje ukuthi uzoja ushadiswa inyoko yihlo nomkhumlo sasingazi nasonke sile khona ulophatho njalo uShembe namhlanje ukuthi asibageze ukuze sigezele insini yakho awuthathwe umendo phela sikhetha insini ukuthi ubaba wakho ayihumusha wangena emzini wako umalume ngesibhoko welisa umama owazalambile nawe akugezele nothonga kama ngoba lisazophindela ibhilisi indaba uShembe usakhela unkulunkulu ukuthi bagezwe laba bantu kodwa ukuthi uShembe bantu abamnina nikhanganene nikweswini obaba bethu noma umkhulu wethu nathi senza kanjalo hayi ngenzela ukhokho wami sihlaba loyo wadliwa amanza lo wadliwa ingulube emandulweni ephasethilizile iminyaka nomnyaka emandulo kanti uShembe manje enzela amasiphomo wabathatha abafana abathanda imali wathi abakhanda ifilimu kuthiwa ishaka ilenje uShembe uyavuselela ufuna ukuthi uShembe sibuke noma ngabe kuthiwa ipropaganda kodwa omunye wawo uyisiminya wawenzele endulo ibutho noma ngabe kuthiwa ibutho laphethe ngomane njengoba kwabaziwa ngamaqhawe bese ethi inkosi mawasala ngomane enkundleni nibuye naye namshini kuzwa amabutho ngiyafuna kanti ufuna ukumthatha umfaka esigodleni amgaye amenze itekezi abese ethi ngifuna ukukhala amabutho afuze ngomane senze imicimbi thina sithi senzele ukhokho wethu sisho abantu abathunjiwe esigodleni zamakhosi asemandulo kuze kube manje basathunjiwe uShembe uzothetha amacala njalo uShembe uzophungula abantu abadala uShembe uzokhipha abantu eziswini zempethu eziswini zamamalasi eziswini zengulube amafa akapheli umuntu inyama ingaphela uphefumula pheli ngomunyanga inawodlulomshomane wakhuluma la ethi isakwazi sakho sithi mina ngukhokhokazi wesizukulwane sesikhombisa ngokuqothile umndeni mina ngahamba ngiyihluke umama zange azange ngawuhluke kodwa uma wami weqa ilumo wathe uthezi inkulu ngayimlika ngawaphathuma wayesebona ukuthi ishakazi leli amazi nje wayeseqwanda umoya wayesengqika khona kanti kuzoqhamuka
imalasi zamahlaya imalasi zasehlathini izinto zazozangefuwe kuleka mthaniya wakuyilwane zasenhle yingebengu bese zafike zabawudlumane kandaba samnikeza ubambi njengoba namhlanje amadoda njengawabuza athi umuntu unaka inja kunembuzo athi inja yakho yonhlile nifakele ukudla shayingane kunembuzi ngoba yini abantu nalizinto abazenzi bakwethu nali ikhehle lakhe wayindlela endulo lifuna ukunakwa umnumzane uthole kuyinje ngale efuna mawuthi uyambuza yani athi kanti umuza kanti uqinisile akazi ukuthi wayeyathanda indlela kangako nali ikhehle lakhe wayizinje emandulo livukile namhlanje lithi mhlaba ngubona umthwala azethula sisho ngahlabele kwasena bengathwese mina umthwalo bengathwese mina izono zabazali bethu nawe uvukile wadliwa yinje akusekude ukuthi uma singaphaphami sifuye ingulube njengezidla manje nazi ingulube endlini lalempetheni njengencama ngoba okhokho bethu badliwa izincama okhokho bethu badliwa amamalasi bemumethe izwini zabo bese umoya wazabo lezo ingane ukuthi ushebe zibonakala la abantu abangenhlahla babona unyazi bezulu kuba nazo apromotion lo moshe ndlo kusasa lisobe siphazi la babona lo shuma lezi ngiyodala ngamasondo ngiyasebenza la ukuthi umkalo ndlela awuvale lo mosha uvale lo ndawo kwathi isport sesakhe isport la kwezomosha la pasawuvale umosha safaka izinto lesenzira inkosi kwanje yakwanje ngoba usho umkalo uthi umkalo ndlela bathi abangekona etshela mama uyabona lezi zinto ngegqozo kwesizulu uthinta nami intombi zegqozo zafana ngisho inkosi kwezwana ungiyazela igezi la inayo ukuphumula ngoba endleko kusenothuthi mhlazana balothuthuli inkosi umsizulu ofanele azoyilanda zafika isikole ngoba ziphumele konkosi ziyiswe emzini enkulu namabutho afelo lezimpi ejutshwa amakhosi mhlawumbe yaleli mayebuya amabutho ekufeni eseyofuna ukudla noma efuna ukuphilisa esuke ekhundleni nafela khona aya konkosi ngoba ayejutshwe konkosi ingakho ingane zakonkosi manje phela iningi lemizi yakonkosi ingane ziyinkokombuko zalela ekhaya abafana bayidaka bayonkilo usuka lonke uhlobo leyibongo zalibutshwe konkosi yini nakithi bese zizohlala konkosi ushembe uzothetha amacala njalo la kulo muzi kungaba umdlalo nje okhuluma njalo sizokhuluma zombani kodwa ushembe uyakwenza loshingane lekhuluma ushembe wenza lona yazi lutho yona mina ngiyakhuluma nje ngicela lekhuluma lekhuluma kodwa ushembe wenza lona uyena umdalo wezulu nomhlaba sizela lo wonke lapha ekhaya phezulu kodwa inhliziyo zethu mayiphelele ngokona lenkosi mayibona inkosi sengiphetha ngeso konkosi ngakushuma lapha ngombozo konkosi abasheshe kushuma lo muntu ba wakuyisona ngilapha ngaphinda ngaza leandro ngizezulu la zeka umuntu osekhona shuma kuthuma nabo abantu bameza abantu bameza ekamala ebaseshawa abantu mhlamba bakithi bazokhuluma babathetha mangifika la udadewethu ngesonto lesiphuma mlomo uyabhukuza ephumele iduku elahla sesifundisile kuhle umuntu wesifazane wayephuma iduku evuka umoya mawazi wazi ukuthi indoda le mayibongozi amen sesiyabuza kwenze njani ngoba phela nabonakala phela ukuthi ninje nina nenzani phezu komuntu yokananza lentombi manje uma sikhuluma masifika amakhehle nahlukula umwazi wenze njani lakhuluma leli khehle lathi mina ngumgobhozi wefana ngamashini wethe ngithe bizo lamaphezulu ngiyabona ezindabengazi ukuthi siyaluza egcekeni siyabona wathi ngiyabona laphaphezulu laphaphezulu ngithi abakubizi sicela usize mfana lethu ngithi mina wena ubani wena mkhulu uthi mina ngisothwala sizwana zishakalombili wathi thina sizizulwane zishakalombili yeso ndedlule wasuka insizwa la yathi kusuka ukhokho wakhe uthi ushuru izizulwane seshumi nantathu babekhona abantu ngesodedlule babawazwana uthi mntanamzile ekhane mzizulwane seshumi nantathu ngekhulumane uthi siyabona nenzela iy'ngane zayizolo bese siyaqokoza thina sishaye ngoba ugijima wenze lokho kwakisihlanga nawe bona abantu wezingulu benzelwa nini wenzela isikhokhokazi wakho isidwaba usuzwile ukuthi azange umkhulaphe nawo manje okwenza leyo umenzela isidwaba uthi uyambuza babuswa nini laba laba badliwa izingulu onandulo singabazi
nokho kubethabela abafundi bona bakuswani bese usuku ubhubhana egcekeni uthi lekehla mina ngumgobhozi nje uzolashaya angaze umnizo umlando washaya nomgobhozi bayawazi umlando abantu abawazi umlando amen uthi mina ngumgobhozi mina uthi mfana wami ngiyacela usicele uNkulunkulu nalomntwana into ebuhlungu lomntwana uyahlupheka futhi angeke asizwe lutho ngoba mina ngiyekele ngizamyelisa njumelo nomolo sisibongo zala lo thoko uthi ngithelana ba uthi akaphile nga uthi ayandana ingamuhlezi ukhuluma ngolungiso abantu abalale ukuthi thina sifuna abantu abanenhliziyo elungile lo mntwana wena yedwa emzalweni yami unenhliziyo elungile akanalutho uthi ngibakuthi ngabekho yabafana ekhaya uthi bakhona baneyimoto banayo abantu bayiyo bayonke uthi asinendaba nawo labo vele mabehamba bezathina lapha ekhona kaleni lento abayidlala bayidlo yasesihobweni namsebenzi angifuni umntwana azayijabulele nentajahe leyo mcelo wakho usho lutho ngize lo mntwana ngihamba nenqaba ngize lo mntwana ngoba unenhliziyo elungile yonke sifuna manje kodwa kanalutho awuphela mpeni phela manje uthawo nathi sinalutho ngikhuluma nawe nje ngicacela inyanga zemkhonto ezakhona ngoba mina ngisathi ngilawa ngathi masengqothwa bonke iphutha yalilwa nami ngoba ngangiwelushala lapho isemkhonto ngigcwele umzimba wonke anginalutho anginalo amandla awushuka sicelele kushaya wathi amen awusicelele kushaya amen uyosikipha umkhonto lo mntwana wazi uthola amandla simdedekile umntwana akhulele phela wamlomolo ukuze uthathe lezo inkomo usekuthi cha ngeke mntana mama sekudedele manje sebalungiswa thina siyomdedela mase siphumile ngoba kulote senakho umuzi wakhe ukhona thina bakwethu sinancokola nje bafowethu sibabangani sazane kodwa ukhona thina manje ubuhlungu-ke bafowethu uma ngabonisa nakele usanako usifamana ukuthi ngizoshaya njani usifamana ukhona uye ukucabanga ngabalini lolu sizo osuwakulona nawe uthi wamshaya usifamana manushelo ukholothele wena uficele abantu awu sesibeke umayini wena usasaqabanga umuntu uyazi ngishona sibezikuhamahlupheli lo esikhobana siyalona uma sonke sekuthiwa sizocabanga sijule nemndeni yethu ngamunye ngamunye lawo hamba khona ucula umculo wathi ngosibakhumbula bonke abasegazini lami nabaphathi impempulo wami enhlangothini zonke zokudabuka kwabo ushembe uyalalela usho njalo umntwana akasoledlule nakhona uthile umntwana angizange nginikele ngisho imbuzi bazokhumbula abantu ngesodedlule angizange nginikele ngisho imbuzi kodwa bengisebenza amen uthi lafika unyaka athi mntanami thina sibheke imbuzi yomuntu nomnikelo womuntu uthi sibheke inhliziyo yomuntu uthi nenhliziyo yakho mntanami buka abantu bakithi bebahle kanjani uthi wababona abantu bakubo sebebahle kodwa akazakhiphe imbuzi mase bebahle abantu bakini phela bazokwazi ukusondela kumndeni xa bakucelele nawe imbuzi nenkomo ube usuyiqhuba mayongozi luma phela majiya uthi umgobhozi ngicela nisicelele cha sizokucelela noma singazicelela kanjani kumndeni xa kodwa lesicela umntwana wamzamhlupha uthi ngiyafunga ngenzamhlupha kodwa ngicela ngaleli minyaka azotshelwa yona okwamanje ngicela umntwana angapheli layikhalephemula siyabongela umthetho azosebenza iy'ngane zakhe uthi khona ngathi abayithathe nazekala kodwa akwazi uzodla kanjani ngoba ithini esihlupheka phezu kwakhe bakwethu enhlabathini kunzima enhlabathini sengathi uNkulunkulu angayibona inhliziyo zethu thina esinethemba lalo unyazi lwezulu ukuthi uzosikhulula umndeni nqanga mayibonkosi amen bakhonza amahle basezulwini mama wami akume ungagijimi uthi wenze imicimbi wenzela abantu bakini akuloqoqa uzalo wena mama wakho ukhuluma ukanile phela khona into ehlelo mama eyayiphundula mama athi umuntu ngokusefile umyeni wami ngizozenzela yayigile njani awungazivi uzogana umyeni wakho awuzogana abasemzini isibongo sonke sakini mayibonkosi hawu mama ovuma amen phela sekwamakholisi isho zokuthi wawo awazi ukwendle kwakho iko kwakho ngesizulu la ugane khona iko wakho ukanira ngaphesha kwethu ngisho ngahamba emhlabeni umama wahambe la 65 years kodwa ngalelo thula ngambona efana nengane intombi lezentethelele
Ekomnazaretha umfishane ongangephalaphala ngole ngomshanazi wakho emncane kodwa hambela 65 years uphendula ingane encane ngale kwethu ukaningi lawo khona xoxisana phela ungathi kwakho wayengezwani vele noma nozana lapho poison wapha sengecala ukushiya umndeni wena zehlise xoxa nozana ngeke likwenzele ucuma wami ngeke noma kuthiwa yaxubana naye uma wahlisa umoya wakhuluma ngale ndaba yasekhaya empelomuni lokuvuka lonke into ongaleni ebelenza ukuthi nithatha neyodwa ekhaya phela uthi ushembe ngalithi akho ndlozi ekhaya komunye umuzi sivumelana sonke nje uvuka impefumulo yomndeni yathi ukuqeda lokuze awuvula newodwa xabane unikezwane kwenziwe yonke into uvulana bese uqeda lokuze kusho abantu abafuna mandulo abangikhuluma nje basezizweni zethu njengamanje bayokhuluma ngomnyazi mkhaza ihliziyo yakho ngena phakathi komuzi bese ushemba bakhuluke ibona abadali bethu phakathi komuzi nivukelane ningangenelani sigcine sesihlakazekile kuthiwa khona omashiya bangale wesikole khona omashiya bangale bese badila umkhuba basethi isiko hayi isiko lako omashiya bangale alifani kangala kungani isiko linye phela ngoba isiko lizalwa umthetho umthetho vele ezulwini mayi wonkosi manje-ke bakhonza abakhe basezulwini isikakhulu ngalabo mama niyanxuswa ukuthi babingelele ngozalo ukuthi kobaba ngisacela siye lapha ekhaya emphefumulo siyozwa uma ungenalo ulimi lobachazela ngale nto ekhulunywayo lapha ekhaya emphefumulo uthi ushembe bantu bami manje uzothetha amacala manje nawo manje nithola amazinyane ey'mbuzi amazinyane ey'mbuzi isikakhulu atusekayo ithokazi iy'mbuzazana oqhumabunjana laba angakakhwela abasatshahwa ipungwane izona-ke lezo y'mbuzi ey'funakalayo wasinasona ushembe uhambe bangelithi ethetha amacala nawo evumbula abantu abafa kabuhlungu lezo y'mbuzi eyokuqala ushembe nomthuma ushembe ubombele unyazi bezulu ahambe abaputhe wonke amagumba ngalo kufa angene emathunjini omhlaba abakhiphe ey'godi zosini nabathwethuwe nabathunjwe nabanjani nabafakufa ongaziwe ezulwini phela ezulwini akwaziwe ukufa ezulwini kwazi ukuthi umuntu ogodukile ezulwini maye bonkosi abantu bayafa namhlanje bayalanda bayashona bayabhubha ushonephi umuntu akwazini ubhujiswe yini akwazini ufile ufeleni akwazini ilokhu ungasekho ixhegu nesalukwazi nifana mancane ushembe wathi abantu bagoduka ngoba sebebadala bayagoduka bebizwa abantu babegoduka agoduka umuntu ongangabo ngathi nje wayebakusendele afanele ukuthi uyagoduka ngoba simone ngoni nobaba ungabafanele ugoduka abantu asebehlanganise ilivu yenyanga abantu belize babekho ikhulu leminyaka namayivo babehlanganisa abantu babehlambulule nomndeni nqa nemizi yabo ihlambulukile isengcwele ihlambulukile ingcwele ngolimi lokhona kodwa ihlambulukile umuzi ungenabo umnuko namhlanje uthola umnuko emzini wababethu nathi siyayidala imizi yobababethu ibe nomnuko odadewethu ukwazi kahle ukuthi usolonile umuzi waphindelela abesehamba kuze emzini kayise nabo abakhokheli bayabaluleka odadewethu ukuthi la ekhaya kaningi ihlazo khuluma noma yini ngoba uzohlandululwa kuzohlandulula amahlazo namanyala kuzogezwa wona ngoba abantu bahamba emhlabeni bethi mbozangesaba mbozangesikhaga leni bamuphile ethuneni ngoluyaquluka lento lomngcwele bafukana ushembe ukuthi abazogeza ngoba kolini emhlabeni amacala ezwe emhlabeni akhezwe emhlabeni nawo ushembe ulethe emhlabeni umuntu azogezwa emhlabeni yini ezofika lapha ekhaya udadewethu nimazazi kahle uzoyikhuluma into ephuma bakhokheli udadewethu nimazazi kahle ukuthi uzalele ekhaya umzolisi abahleliphise phela umzimba wabo bayazi abakhokheli ukuthi ubhincane ngaphansi ngoba ngisuke ngakhala ngoba oganile ubhinciswa umyeni wakhe isikhakhane mayeseganile sekudala bese kuba isikhakha isidwaba manje noma uganile ikhona indlela abakhokheli bazokutshela ukuthi ufakani ngaphansi ungahambi ukuze emzini oyisencaphisa kwazi ukuthi abakhokheli bathi akuphelele usungenzile kodwa uphinde futhi ya uhamba nje la emzini owethu buze nje kalula kanje uhloniphe oyinhle noyinhle mkhuba ukuze phela babone ukuthi lo mntwana wawela isehlo wadlala imbotongwane lomajiyela engcolisa kuzothetha amacala njalo bengiqonde kuwele mawami ukuthi mawami awukho
umndeni ungagijimi ukuthi wenze uyisho ubabekazi wakho nomamezala wakho ngoba ingane zayizona mhlawumbe zona zodlanga la macala uzogijima wenze ingane usomzini lento ehlukile nokuthi bathi abantu soyenza inhlambuluko ayisesizwini ngokhombo bacabanga nokhombo banga inkomo uyayazi imibethi yedala banga inkomo bacabanga uyayazi imibethi yedala banga inkwama zokucabanga noma zomnyama ukhonjo lusuka endulo ushembe fanele uqamula umthambo endulo ulapha ekhaya emphefumulo ushembe uyahamba ayofuna impalo ubonakala wethula yini mayibonga inkosi asimusa ukuthamazela masesizwile alokumuza inhliziyo zavuma asizofuna ungenana kamukani ushembe uhamba ulandela kumphenda ulandela unazi loze liyofika empandeni yabantu nawona khona izizwana siyokala sobona kwabantu bakini ethi inkosi langa yake yabamba umhlangano ikhuluma ney'ngwevu zakithi ithi zabamba umhlangano nokhokho bekhala bethi inkosi yamakhosi silinde iy'ngane zethu sibone iy'ndunduma emva kwezindlu zemizi yethu amadodana ethu asakheleyo sibone iy'ndunduma ukuthi iy'ngane zethu ayifiki kithi isithi-ke inkosi lakho ibiza amadoda ithi ngibamba umhlangano nokhokho bethu bakhala ngalokho uthi ngibaphendulile uthi sibona namakhosikazi nomulokazana bethu bezilile sithi sibheka amadodana ethu ukuthi ayafika asiwatholi kanti amakhosikazi agqoke amaduku kodwa afika ekhehliwe lapha ekhaya akuyeka manje ufake inhloko nesixoxo akusifaka amaduku ukuthi amaduku afakwa abantu umuntu wesifazane ofelwe indoda uthi siyabheka ingane zethu awo kanti siyathobaza la emkhabeni ezinye zazo phoka omulokazana bethu uthi basiphekele ukudla omulokazana bethu ngamaduku sithi thina sidle asikudla ukudla komuntu ozilile uthi ngakho-ke benza imicimbi yakho engabusiseki ngoba basiphekele ukudla bezilile kanti omama bethu nomamakoti baphunyiwe emthethweni ingakho ushembethe mayefika embuzi ibandla sizweni wathi umakoti umlokwazi akathunge inhloko ekhanda akafakele inhloko ekhanda mayibona inkosi ngoba induku lifaka umuntu ozilile bahamba benze njalo okhokhokazi bethu bafike baboshe ethuneni abayanga ndawo phona ingane zizokana kanjani neganile olukamutuku ingane izithuko kuthiwa inyumba kanti bayayilungela lapho ekhaya kuthiwa bebezalela phansi lo ngoba kufunakala umuntu makulu bayinyundela lasuka lapho ekhaya ukuthi inyumba lo ngoba wayinyundelwa abasemzini bethi awu lo akho ngane zithola lo uzalelezaleli lo kanti nabo abantu abafe emandulo ababoshile ushembeke lapho ekhaya emphefumulo uzozama uzokhambisa izwe kabusha uzobuyisela izwe lwencwabo libe nenhlanzeko liphole izwe abantu bakwele emvelweni bese abantu banethezeke banothe hhayi bayisikhulile ukunotha ukuthi ube nempilo enhle ma umotshijela imbewu imile ma ufuyile inkomo yande yobese unkulunkulu ube nenhlonipho iy'ngane zakho uphole ezweni ningabukani izipho zamehlo nithandane ukunotha-ke lo mayibona inkosi okwemali namalotho into eyithandileyo abantu balimi abethandile hhayi lo ingakho-ke lapho ekhaya emphefumulo ungezele uzogeza abantu obathi sifuna umcebo cha uzothola impilo ngenazakho zobe nempilo nihambe kahle ezweni mayibona inkosi siyabonga mamwamile usuyowatshela umndeni nize nizoboniswa ukuthi ikuphi lafanele niqale khona nathi esithi siyokwenza inhlambuluko ngoba uzenza inhlambuluko bengabe zaba iy'bhidi zasendulo siyabonga uNkulunkulu wasekuhleni unyazi wezulu ngicela ilethelelo kubantu uNkulunkulu abusise izilanga siyacela ukubuyisela uNkulunkulu umsebenzi wakhe ngesihlabelelo esikhulu na-47 ngizocela abashumali benkosi ngokukhulu kuyitoko ngizocela ukunikeza ikhasuthi ihlabelele 147 ngicela nekhasuthi yakandosi ihlabelele nalesihlabelele inkosi busa uguqa abangcwele ubaba unomndalo uzobe sesicelela isibusiso umshumayeli amen 147 ihlabelele izwe lezulu izwe